kuba Biden yavuye mu matora yari kuhaganwa na mugenzi wiwe muri Amerika nje nabyakire neza kandi byagaragaje urwego bagezeho rwa demokrasi tugerageje kumugereranya n'abategetsi ba Afrika iwe yagaragaje ko ari abantu baba demokrate kandi bakora neza bageze ku rwego rwo hejuru urebye ibihugu byacu za Afrika usanga abantu benshi abaperezida benshi badashaka kuva ku butegetsi kandi batakifite ubushobozi kuri ubwo rero bageze ku rwego rwiza kandi bigaragaje ko ibyo abanyafrika bo kwitwaza ko n'abanyamerika nabo basigaye bakenda kuguma ku butegetsi nta shingiro bizagira kuri none bagaragaje ko bageze ku rwego rwiza kandi byongereye amahirwe kuri parti y'abademokrate gushobora gutsinda amatwara y'uyu mugabo muri iyi manda yirangiye ntabwo yaduhiriye twebwe nk'abakongomani kuko urazi ko intambara zatangiye iwacu muri este zakomeje umurego abanyekongo bakomeje gukora imyigaragambyo hirya no hino ndetse bageze naho bataka amambasade biyadresa ku cyo bita communauté internationale ndetse harimo na Joe Biden nk'umukuru wa Amerika igihugu gikomeye cyane ariko yakomeje aceceka nta jambo yigeze avuga ndetse ntiyigeze agaragaza uruhare rw'iwe mu gushakisha kugarura umutekano muri Kongo biragaragaza ko twebwe nk'abakongomani ari ikintu cyiza cyane dushobora kwishimira kubera ko tuzi ko uza kumutsimbura uwaza wari wese ashobora kuzumva amajwi yacu nk'abakongomani ndetse akagira icyo yahindura mu kugarura umutekano mu gihugu cyacu ko ni umudemokrasiya ivyo yakoze ikintu gikomeye cyane ico abanyafrika batokora ta president wo muri Afrika wova ku butegetsi urasanga hagumye gusa arubwo arindi ngo bamurasa amasasu ariho asiga ubutegetsi ariko uriya muzungu yakoze ibintu bitangaje cyane kandi iki yakoze je pense que wa mugore umwirabura niwe ugiye kumusimbura ngo ni Kamala je pense que muri Afrika ni gisubizo kimwe kinini kandi ni somo rimwe rikomeye abanyafrika bakwiye kureberaho nabo bagakomeza gutegeka ariko tibagume kuba kubutegesa imyaka n'imyaka. Kuba Perezida Biden atazashobora kwiyamamariza manda uyu mwaka imandiza je nabyakiriye neza kubera kuko d'abord arashaje icongeyeho aba demokrate bateje intambara nyinshi muri Ukraine no muri Israel kuba rero uyu mwaka Biden ataziyamamaza bizaheza amahirwe aba republike kugira ngo nabo batwarire ya manda kandi aba republike baramutse batwaye iriya manda hari amahirwe kuko intambara ya Ukraine yohagarara ndetse n'intambara ya Israel muri Gaza igahagarara. Biden abona iwe guheza ababishoboye mu ishaka rye bakiyamamariza umwanya w'uperezida bagatambuka abafite bizamuhesha imbaraga mu gihugu bizamuhesha imbaraga ariko abenshi babibona nkaho ari ukunanirwa ari ugutsindwa orke je mbibona nk'ubutwari bukomeye cyane muri Afrika nibyo twifuza ko natwe twogera ku rugo rwego wenda abananiwe bakabasha kwitahura bakaba boheza abo babona bashobora kutugeza kuzo twifuza kandi ndizera ko uriya mudamu ya propoje azabikora neza kandi nje ndizera ko azatsindira amatora.